Uhaye ikaze wowe wakoze subscribe kandi ngushimira cyane kuba waraduteye inkunga kandi nguhaye ikaze mu makuru yacu ya politiki, ubutabera, umutekano, aho rero tugiye kugaruka by'umwihariko muri politiki. Izi zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho zikaba zirimo kuba RDF ari igisirikare atari inyeshyamba. Ibi ngibi ni ibyavuzwe na Perezida Kagame ubwo yahaga isomo Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Ibindi kandi turi bugarukeho ni impamvu abacanshuro barenga 280 batsinzwe na M23 banyujijwe mu Rwanda. Iyi mpamvu yasobanuwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Kandi nanone turaza no kugaruka ku kuba Minisitiri Nduhungirehe nanone yanyomoje Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo wabeshye itangazamakuru. Turaza no kugaruka ku byavugiwe mu nama idasanzwe ya EAC yasabye Kongo kuganira na M23. Reka rero aya makuru by'umwihariko tuhite tuyahera kuri iyi nkuru iri kuvuga yuko Perezida Kagame yavuguruje Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wise ingabo z'u Rwanda RDF inyeshyamba, ndetse akavuga ko zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare be bari mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu yabwiye Ramaphosa ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba nk'uko uwo mukuru w'igihugu yabitangaje, ndetse anamugaragariza ko niba Afurika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda narwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bukwiriye. Ni ubutumwa rero umukuru w'igihugu yatanze kwa 29 Mutarama 2025 ubwo yasubizaga ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa watangaga ihumure ku miryango y'ababuze ababo bari abasirikare b'igihugu cye, ndetse anagerageza gusobanura mu buryo bwe uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo. Abinyujije ku rukuta rwa X, Ramaphosa yavuze ko nyuma y'imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo igihugu ayoboye cyabuze abasirikare 13 bari mu butumwa bw'amahoro. Aho yagize ati iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda RDF, aho bihanganye n'ingabo za Kongo FARDC bagabye ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC muri RDC buzwi nka Sami DRC. Yavuze kandi ko ibyo bitero byagabwe kuri Sami DRC byatumye hapfa abandi basirikare bo mu bihugu biri muri ubwo butumwa nk'abo muri Malawi, Tanzania n'abo muri MONUSCO. Agaragaza ko bazirikana abo babuze ubuzima ari nako yihanganisha abo mu miryango y'ababuze ababo. Perezida Ramaphosa yagaragaje ko aho ibirindiro by'ingabo zabo biri, ni ukuvuga mu bice bya Sake na Goma, ibintu bigikomeye cyane ndetse biri guhindagurika umunota ku wundi bitunguranye ku buryo bigoye kumenya uko ejo hazaza hazaba hameze. Icyakora rero yijeje ko inzego z'umutekano muri Afurika y'Epfo n'izo muri Sami DRC ziri gukora uko zishoboye kugira ngo ingabo ziri muri ubwo butumwa bw'amahoro zihabwe ibikoresho byose bisabwa muri ibi bihe by'amagi kuri zo. Aho yagize ati ntabwo ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kubwo gushoza intambara ku gihugu runaka, ahubwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu murongo wa SADC na Loni wo gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye no kurinda abaturage bugarijwe n'imirwano muri Kongo. Ramaphosa yavuze ko igihugu cye cyemeranya n'umurongo wafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kasabye ko hahagarikwa imirwano M23 igasubizaho ibice yigaruriye, imitwe ikomoka mu bihugu by'amahanga ikava muri Kongo, ariko rero hakanasubukurwa ibiganiro hashingiwe ku masezerano y'i Nairobi. Perezida Ramaphosa kandi yagaragaje ko ubusugire bwa Kongo bugomba kubahwa nk'uko Loni ibiteganya, ndetse asaba impande zibihanganye gushakira ibisubizo by'ibibazo binyuze mu nzira ya diplomasi hisunzwe amasezerano y'i Rwanda. Perezida Ramaphosa rero biri kuvugwa ko ari umubeshyi kabombo.
Mu gusubiza ubutumwa bw'uyu muperezida wo muri Afurika y'Epfo, Perezida Kagame yamwibukije ko muri iki cyumweru bombi baganiriye inshuro ebyiri, harimo rero n'ikiganiro cyabaye ku wa 29 Mutarama 2025, byose bigaruka ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora umukuru w'igihugu yavuze ko ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afurika y'Epfo harimo na Perezida Ramaphosa ubwe, harimo kugoreka ukuri kw'ibihari ndetse kwibasira kugambiriwe ndetse n'ibinyoma. Yavuze ko niba ibyavugiwe mu biganiro byihariye bihabanye kure n'ibyagaragajwe ku karubanda, bigaragaza neza uburyo ibibazo biri gufatwa, ndetse atanga umucyo ku byaganiriweho, ariko anatanga isomo kuri uyu muyobozi, aho yagize ati RDF ni igisirikare ntabwo ari inyeshyamba, naho SAMIDRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro, ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Perezida Kagame yavuze ko SAMIDRC ari ingabo zahawe uruhushya na SADC kugira ngo zifashe Kongo kurwanya abaturage bayo, ifatanyije rero n'imitwe y'abajenosideri nka FDLR ihora ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nayo ubwayo ihora itera ubwoba ko izatera u Rwanda. Yakomeje agira ati SAMIDRC yasimbuye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari mu butumwa bwa nyabwo bwo kugarura amahoro, ibyanatumye inzira y'ibiganiro idakomeza. Perezida Ramaphosa ntiyigeze anatanga umuburo wo mu buryo ubwo ari bwo bwose, keretse niba yaba yarawutanze mu rurimi gakondo rwe ntumva. Yanasabye ubufasha bwo kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amashanyarazi, ibiribwa n'amazi, ibintu twemeye ndetse kubatumikira. Ku bijyanye n'ibyo Perezida Ramaphosa yatangaje ku by'uko abasirikare b'igihugu cye bishwe ku by'ibitero M23 na RDF byagabye, Perezida Kagame yagaragaje ko bisa nko kwinyuramo, kuko mu biganiro aba bombi bagiranye, uyu muyobozi wa Afurika y'Epfo we ubwe yiyemereye ko bishwe na FARDC aho kuba M23, aho yagize ati Perezida Ramaphosa yanyihamirije we ubwe ko M23 itigeze yica ingabo za Afurika y'Epfo, ahubwo bishwe na FARDC. Perezida Kagame kandi yavuze ko niba Afurika y'Epfo yumva ishaka kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro, ari byiza ko, ariko ayibutsa ko atari mu mwanya wo kwiha inshingano zo kugarura amahoro cyangwa uwo kuba umuhuza, aho yagize ati kandi niba Afurika y'Epfo yifuza ubushotoranyi, u Rwanda narwo umunsi runaka ruzabyitaho muri ubwo buryo. Ku wa 25 Mutarama 2025 nibwo igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyatangaje ko abasirikare bacyo baguye mu mirwano yari ihuje mu 23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, ndetse n'imirwano yari yabereye mu mujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye umujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo kuva kwa 23 Mutarama 2025 kugeza ubu rero mu burasirazuba bwa Kongo intambara isa n'iyahosheje, ugereranyije n'uko mu minsi mike ishize byari bimeze nyuma y'uko M23 ibohoye umujyi wa Goma. Ubu rero ikaba ariyo igenzura ibikorwa bitandukanye muri uyu mujyi. Nanone kandi reka tugaruke ku mpamvu abacancuro barenga 280 batsinzwe na M23 banyuze mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko abacancuro b'Abanyaburayi batsinzwe urugamba bari bahanganyemo na M23 banyujijwe mu Rwanda kugira ngo basubizwe iwabo nyuma y'uko bisabwe n'ibihugu bakomokamo. Kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mutarama 2025 nibwo mu karere ka Rubavu ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habukiye abacancuro bakomoka i Burayi barenga 280 biganjemo abo muri Romania. Nyuma yo kugera mu Rwanda, inzego z'umutekano zabanje kubasaka, ubundi binjizwa mu modoka zibakura i Rubavu zibageza i Kigali aho bafatira indege basubira iwabo. Aba bacancuro bageze muri Kongo nyuma yo guhabwa akazi na Perezida Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo kugira ngo bafashe ingabo z'igihugu cye mu rugamba zirimo n'umutwe wa M23.
ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, benshi muri aba bacanshuro baratsinzwe ariko bishyikiriza MONUSCO. Minisitiri Nduhungira yabinyujije ku rukuta rwa X, yavuze ko aba bacanshuro banyujijwe mu Rwanda nyuma yo kubisabwa n'ibihugu bakomokamo. Ati nyuma yo gutsindwa kwabo no gufatwa kwa Goma, aba bacanshuro bahungiye ku mbuga ya Loni, abari mu butumwa bwayo bwo kubungabunga amahoro barabarinda. Guverinoma zabo zabasabye u Rwanda gufasha mu kubasubiza iwabo banyuze i Kigali, nayo irabyemera. Minisitiri Nduhungire yavuze ko u Rwanda aricyo gihugu cyonyine ku isi cyatanze umuburo ku ikoreshwa ry'abacanshuro b'Abanyaburayi bikozwe na Perezida Tshisekedi wa Kongo. Reka kandi nanone tuhite tujya kuri iyi nkuru ivuga ko nanone uyu ambasaderi Olivier Nduhungire yanyomoje Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo wabeshye itangazamakuru ku birebana n'ingabo z'icyo gihugu ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'uko igisirikare cya Afurika y'Epfo gitangaje ko abandi basirikare bacyo 4 bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Angie Motshega yabeshye ko ingabo zabo zitigeze zijya mu mirwano na M23. Yagize ati ni igihe bari kuturasaho, perezida yarabihanangirije ababwira ko nibakomeza kurasa biraza gufatwa nk'aho ari intambara badutanyijeho, kandi natwe turaza kurinda abaturage bacu. Ibyo nibyo rero byahagaritse imirwano. Ibi ngibi ni byari byatangajwe n'uyu minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Nubwo rero yavuze ibyo, ariko ibinyoma byabaye byambaye ubusa. Ni ibinyoma byambaye ubusa kuko imirwano muri Kongo isa n'iyacogojwe n'uko M23 yigaruriye umujyi wa Goma. M23 rero ikimara gufata umujyi wa Goma yahise isaba ingabo za FARDC n'imitwe zari zifatanyije nayo mu kurwanya M23 irimo Wazalendo, FDLR, abacanshuro n'ingabo z'Abarundi ndetse na SAMIDRC ziri muri za Afurika y'Epfo kwishyikiriza MONUSCO no kumanika amaboko. M23 kandi yatangaje ko yafashe umujyi wa Goma ku cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025, ndetse kuri ubu imirwano isa n'iyamaze gutuza. Minisitiri Nduhungire rero asa nyomoza uw'ingabo za Afurika y'Epfo wari wabeshye itangazamakuru iwabo, yerekana ko ibyo avuga ari ibinyoma. Mu butumwa yanditse ku rukuta rwa X kwa 29 Mutarama 2025 yagize ati Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo arabeshya, ibi ni imikino idafite igisobanuro kandi idashobora kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri Afurika y'Epfo yemeje ko kurasa kwabayeho kubera amakosa y'ingabo za FARDC. Minisitiri Nduhungire kandi yagaragaje ko ubutumwa bw'ingabo zihuriye mu muryango wa SADC ziri muri Kongo zitagiye kugarura amahoro cyangwa se kubungabunga, ahubwo zari mu ntambara, nk'uko na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yabigarutseho. Dusoza kandi aya makuru yacu, reka nanone tugaruke turebe kuri iyi nama idasanzwe ya EAC yasabye Kongo kuganira na M23. Abakuru b'ibihugu rero bya Afurika y'Iburasirazuba basabye Perezida Félix Tshisekedi kwemera ndetse n'abarebwa ikibazo cya Kongo bose ko harimo na M23 bashobora kuganira. Inama ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye ku ikoranabuhanga rya video. Nyir'ubwite rero mu bibazo by'igihugu cye Perezida Antoine Félix Tshisekedi adahari kubw'impamvu yavuze ko mbere za gahunda nyinshi afite zatuma atitabira iyi nama. Abandi bose rero baritabiriye iyi nama ndetse bagaragaje impungenge batewe n'ibitero byakozwe na ambasade byakozwe kuri ambasade z'ibihugu by'amahanga i Kinshasa, basaba Kongo kwita kuri izi ambasade no kurengera abantu bazikoreramo n'ibintu byabo. Abakuru b'ibihugu basabye kandi ko abahanganye muri Kongo bareka imirwano ako kanya ndetse bakayoboka ibiganiro ndetse bagaha inzira abashaka kugeza imfashanyo ku bazikeneye. Umwanzuro wa 7 rero w'inama uragira uti inama yasabye ko habaho gukemura intambara binyuze mu bwumvikane bwuje amahoro, kandi isaba guverinoma ya Kongo kuvugana n'abantu bose barebwa n'ikibazo harimo na M23 n'indi mitwe yose ifite ibyo isaba.
Rero ni no kuri iyi nkuru nsorejeho amakuru yacu nari nabateguriye kuri uyu munsi, ngusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru atandukanye, tukaba nyine twari turi kugaruka ku makuru by'umwihariko ya politike, reka ngushimire cyane, ariko turaza no kugaruka ku makuru noneho yaraye n'ayiriwe i Goma mu masaha y'umugoroba, reka ngushimire cyane, dusubire mu yandi masaha cyangwa se ku munsi w'ejo.